Oh my soda Sauyanio, Binia Brana Ubenya Kwa, Naya Bomwa Danasi, Obayo, Oba, come on, Obayo, 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 Radina, why, yeah, Bara Komo, Fidano Pamba Prima, Abba, Sano Kantia, that's all. Hey, come. That's right. Hey, that's right. Ojamo, I be just see our radiate. Abraham Yankupon, King George Yankupon. I just tell you, I am a dano. I'm on the now running Yankupon Jana so. Hey, Jana so. I never dinner. Why? Jana so. That's right. That's right. So Jana. My God. So Jana. Ready now. Why? Bassy mix. Oh. Hi. A Jana shadow pay. And piano Johnny. Go. Sarani Jano Bravo. When you mention Arabia Fufro. When you mention Arabia Sisu. Ebia now you boni. Ujani Ti buy. Ebia now you need friendly. Ujani Ti when you me. Nasao yo yeni. I don't press so ye yenia. Ujani Ti. Why on the floor? My God. Yes, okay, right, Abusia. I Sompa 93.1 FM Sunday. Sompa TV so and our me. Jumedian the hour of hope. Kwasiada no pebia nonso ekosi nonkono empemu and our somfo minister Kofi IBJ. Minima bedwa for etnase na yedi jumedie sunquin ebrewo kokobon sem wom enkranhye sem wom na enne yedi the secret of life so bebrewo. Mami tumri kana me koma bedwa for akwaba fache ye ene bretia me papa. Enkoma mabedwa for akwaba. Mesen na de America papa because packages are a what program no enye packages kitwa asodaka say enkoma me chief executive producer Dr. Blessed Foster doc anopa baby a wo bia na otufo nyankopon to ne boase na onhia no onya okese na nasafo kantanka bo mechidom ekoba jesi sempremo ensuso ebo mechidom sanso na azuka the drip god ensuso ebo mechi edom systematic press on papa toast to munyina nso so etamachi na David Dollar nso so etamachi abusua wo nso so a wo hwe me na wagibre etie osomfo IBJ anopai no otufo nyankopon nso nto no boase enhira wo wan hwe me na wantie me a mepacha odwumadi na enye dwumadi no krasam pa na me ka kire wo no bebre frɛ me IB yan hwe okwasiada no pa yentimi nkwa sɔre anokre ahane first service no the original first service na angaza no where did the original Sunday morning special what do you say aha enti asida kase enya odia na ne efie ha be huru efie ha be kasa efie ha be woso because eniema egu proso abede bre wo no ano den mame ntumri kan koma mabedwafo akwa ba wofa anopem akwa ba wofa se wofa Jese enei wateni madwene kakra. Oh za. Ai. Wateni madwene kakra Kristo adom me hoye. Wofa na eyede na wofa se metimi ateni madwene no pesa. Onwanwa de ahora ya woye no. Nice one. Minim de utimi minim de wo mu. In the divine selection akan. Say last week na mini ha. No correct. Nenso osoro hu ye mobo ejina mu ma meti emu nsam bebre a manije. Nice one. Na abayo bi o estate o se ye friend abna o yitire okay asafo ba bi na me kana asem no ai nse ma ya ndi o se anopai
yɛmfa nkyia kɛse yɛma wo. That's right. Abena babia wo bia no tu na fo wo so Nyankopɔn tia ento bo asenhyira no fa free adumu enko adumu. ɛna Mr. Kisi Okay. ɔne ne yere Marita. Saa maame no na meka sɛ yɛde me yere to no. Wow. On be settle from Germany wa. Na abre bia ɔnhwɛ wo. Wow. Nti wɔn si mra isemu no. On be hu anim wa. Na akuaje wa. Akuaje wa. Ma me akuaje wa no what say? Me say akuaje wa ho ye. Ne ho ye pa. No say. Said wa man yidin ya trend no. Oda wase. Ense ofa tubu enase ho no ya na emienu. Yes. Edu tam yo timi di obi bone pose e wo kofia bi je di o ye be no me ni hwe ka kiro be da wase. Na wofa enase de hi bia. We bia. Inshira de no bia. E de be dara se pi. Inshira de no bia. Right. Mami koma me sister so akwaba ene mi ankasa mi nua ba Veronica Fashions abesra mi wo video mu sis me mo akwaba no pai. Ye jo hene. Mbacho na bibia boko de. Kopa adum me ho ye pa. Nice one. Sa won so ho ye. Awurade adum. Minister, me say de nyame aya adum a wo trend no. Wow. Na trend na wo trend no ma mi bi wo Dubai ye friend no ma Yvonne. Oton lazy ne enioma wo Central Market. That's right. O se men kan kire se o chia wo bebre. Me so me gire so pi. Onhira no so. Programs a wo ye no Sompa. Nyame hira no. Me say enra na adwumi ko be me say me tete. Say enum yo. Awurade. Mami koma me mami so akwaba. Mommy anope me mo akwaba. Ya ja. And Lady Bishop Joyce Atta ena ono susu ewofia. Mommy na asafoma no ho eboko de. Yesu adomo ho ye. Nice one. Nice one. Yeah, so wow. De nyame na mo so ye mai. Amen. Amen. Eme so meji wo mo so pa. Right, abusua ene men komo ye tia we bi wo hu. Because medical culture say e brene tia me ne packages a ewo dwumadi enum no. Enye packages ketwa. Anope me ne obi di nkomo. Me pese me ne obi e di nkomo pa. Abusua haye Sompa 93.1 FM. Sompa TV so enso ena wo hwe me. Na ene me ni oba be ema be miensa ena edi nkomo yi. Because nkomo a me di enye ni padom na omo etisa. Nkomo a me ni wudi ni se obi ayi wade amana ye wo ya pa. Ba waka kire wo ho se wo fa nche no da. Sadie we dem se ema ba miensa pe bi na anaba mo hwemi a obi ayo made amana ye o mo ya we no nkomo a ye di no efa all aspect of life obi ayade amana hyew pa but waka kire wo se me ibj be fa nche wo da but onim se cha wo se wo fa nche nipa no esa kura wi udompe tie mi ye pa o on se wo hu akoa no a na wo pressure kosoro anope mi bebia homa no me se mi ni nkomo pi me pese me ba wo hosisi a ede pa na obi dia ye wo a wo se wo fa nkyene da ba wankasa wo se hu no kura na wakoma bosti because the way na hu obufuo si wo mu no hwe me ne wo kasa sisi a obi aye bra bia de a bra no pese wo pese ko ono so toni pa no so wre anope wo na me ne wo kasa yi waka kire wo nipadua se da bi de asomasi de aye me no me fa nchane da mi bia homa na ma e ma ba miensa because a Christopher Dawson ntino won mo nim bone fa che no so ti asem ni yo me say a Christopher Dawson pa enti ona won ni bone fa che no won ni bone fa free no and no so nti nkomo ya mi di no sisters e ma ba miensa pe na be frɛ
ana sanso na Christopher edoso o mamunti no enkoma mi di mi bia homa mema ba mi ensape na befre because Christo ntino ade na ye de ye bra bi no so wagya manaka but no pe obi hwe mi sesi e ya dear sister bi dia ye no onya no kro be poison no mese me no kasa sisi e obi akotua sika e wo baabi se yenku obi ma no wo na me no kasa no frema no pa ni nkomo ye wie segment you na ye bebo awura sunsum mu kakra se bibi how pa wo sunsum mu wa brama ye kasa we die ye sunsum asem wo de tena ho ba sisi no de me ni di nkomo sisi aye mi bia homa mama be 3 as 5 bra bia je wade bi bema bi dia de bia je wa mana wa bonidua akra wa bonidua wo de no kra dua bono wa bono wa bo wo kra de wa kwadua ya pauto ase na wonim se bebre bra wo mo bre no generational curses na ha wo mo me ba cho obi o ha wo hwem sisi a bra wo bre yo papa bi sister bi okọ ha na dwen na sister na bo abo papa dua wo ena abenya osunsun sanso wose yana nanom aye bone ene yen ene yetua wo na mumu yeso ka anapay mame ni obi ni nkomo 0551931931 mame show obi nkran but me ni obi be kasa because yaudie bi obi di sesi e no say ya ni obi ankasa sesi ya obi be ku obi 0551931931 0548931931 me so obi sesi ya de me ne oba na e kasa e ma be 5 emfre me Bebacho obi ayade bia mana ya wo ya pa wo fa nche wo botrim pose de bra ne de aye wo no kan fa nche ne da wo na me ni udi nkoma no pay frem ne ni hu nkomo e de na ode ye wo sima be ba kukosi mienu bon tawma me na me pese me hu ade property a bra ne de aye wo a wo so wo fa nche no da time we de oba na pese me tirenka. Good. Me bacho now oba bi mframe me fa ma 5 e be ma 5 tew ye wi a ne ekọ lady bishop ho na ye ne na kwa akodi nkomo nkrofo bi bra frame say yesre wa ene ma lady bishop mra enti pe course a e ba me so no na wo say ene me sama me ma me e ba me nche e wo fidiam ha abusua me say wo bia yade ama na hyew papa oba bi wo hwe mesisi a ade bi abra bi dia ye wo no pese wo gine nkwa firi nsam sima ba mienu pe twade no hu mfoni kire me na ye ni hu nkomo me ye sure se obi wa homa na so hello midofo be ni hello. Good morning. Ebacho mesre azuka mo meboa me wo lines no kakra. Am say lines na ha ma dwen wa kakra. Pamjo mo meboa me kakra e wa ha. Mo meboa me kakra. Hello? Hello. Right. Ebacho u de gina so kakra ma me. MSSMC from me lines na ma me kakra. Na and then me lines no e ha me wa ha pa. Lines no eso aye she. Na ejije me wa ha so kakra. 0551931931 and then come on me ni udi ni say be me bia yawade bi pa waka ho ntam say wo fa nche no da empo wabo ne dua me ne ukasa sisi a obi apana to ase e wa dwaye de be me bi dia ye ni nti me ba cho wo na me no obedi nkomo wonim say dua na wo wabo no say wa mo ni yi a wo akora dua ne betimi anya wo. Hello, two. Hello. Hello. But we are Bema now, say. Hello. We are Bema. Hello, me don't forbid ye. One. I pick one. Hello.
But udini be obebo udin ana umo udin kra. Right, 0551931931 and open mo fan chebe. Ahomane ahabeka krebi. Isi de nyame adomatum. Hello, me don't fubeni. Hello. Hello. Bacho, what you mean ka? Hello. Hello, Bacho, what you mean ka? Hello. Hello. Okay. Bacho. Uh-huh. Miso, Beno dia my dear pa, I am your pa, been to me film. I'm fire. I didn't know what I didn't a branch and the year war. Me bacho. That might be I am your pa. Me pacho meant you, I didn't a bearman of the year war. Oh, Mr. Oba, Wofra no free TV no anasa wa dum radio no na yetime adi nkomo wate. Aha. Because line said the usi bransa na wawura mu no. Oba na oye sa na be ya. Hello. Hello. Pacho udi oba udin ana umo udin. Pacho me kasa fra te wu mi de na. Okay, ade na be ma bi dia ye wo ma me. Pacho we de oba bi na de aye me. Mami ntie o. Ne ti fiase. Oji mi sika bi na ne ba e tro wasi. Ana oji mi sika. Ese ama pama akara no odeka. Ntwe sanma no se na be ya akara no be tro mi na kuma mi di sika na ma akara no. Afi de fasika ma na kati mi ku woni no woni dance so obenye sika ni. Nti ema ma di ya o se sana gege ne de mi dia ene nebo ni dia ene be ya kwara na abara bon so bese ntema mi tie mo asem na mi da hye no hu ko mi pa de ne ye peke po ya seda Me pa cho me mo ni dua wate ka chamate okay me sorry am me frɛ o ni ba ye boni o hello Oh, Mr. We say the ana anope one many abre. Miss me fam ma 5. 2. Hello, Bacho, did baby out Manu Shakrano. Anope many abre papa. Bacho you oba na we bema. Bacho me oba. Okay. Odini baby a okasa free and how mo odin kra. Because I found now okasa free goes. Okasa free he. Goes. Okay, obia ye wade ama na ye wo ya. Nti eye wo se unya no kura be boni dua. Ana dua no kura wa bona dada. Oh me I assassin dem de yaw tena dwa kasa. Assassin no de yaw tena dwa kasa e wo ho. Okay. Die no de ye wo. I said, Bema, I say, 7 minutes. Now we need you. We need to know if it's assassin. No, Nibi. We need if you're better to my crana. We need to know about how I'm going to see. And if I'm on the edge, Mamma, we just cannot save you the 500. The 50 is going to 500, it's another 1,000. Okaso nchimba uchuwa ndese sana ndese disa osi vegetarian o wana samo bia 50 osi vegetarian na iskana shey mede mini nsama na netendi mi chechiri afi fiyo timu mani ba mo so no fafi o mani fiyo na nana asama yake amina ni shaba anda no fani ile ni so ta chutam sana msani sadia jinkin fi that they want. Yes, I'm covered before so. Bra, Yankee, it's not cranky. But they sell to Kohan and Dime Beam. Was saying of 4 about 1 mile or Barnes and a third, did you know menu? Then times when I'm a sign.
Get me to meet my Tama, Sadama, like Nema Singing, into my mother shown. And I'm the Kotogi on my name, San Baron and Demon. One family Sanaba. Intimate again on the Wabra. Name soon Samaman. And I'm in Kancha Mamma and say, you will say I'm in the name. Sana, or my men acquired a Rama, and she just go Berman on a minute. The Kokoma ministering to the one of them after them now really young quantity. And I'm some catching me no sending you in the dance. The main show, now what about what I'm so cool about while I come. Most someone says, now one in one false to be Christine. I did it with him. Nothing I saw the demonstration that's in the shop. Now, some kittens so wrong with the to feeling in my say now. 5 times a day, the mobile was such a memory. Intimate because being in the Gamma boy is cut his name. You can't say no more for boy is no medium, matter my boy and buy will be a minimum. No. Boy is some men are. What about you? What about women saying about you in Panama? Yet, Mamma, my minister, some uncle Samano, I see. Tell me, make it Jonathan. And then you're ever to my name, no man, and one neck aside 7 years. No one be trading, not in trust. Na me worry no one man David the prison me niama woni dem some na te dem afa ni man ndo ya won finti me kwa ko yi white na me start na to na fie no me kwa ya woni nke ono se dem nike o fi dem na me ba wo ma afre obi ai mo prison wo po me ma mo je nyina tu me se dem na me ba wo ma afre and then he saying that my church came as a catcher enough for say, them and a woman. And I'm so happy. Maybe you can get the top of the parent. Right. Mammy for a run on some can. Mefreno, my phone number, and a mefrel. On sending commodium was what 10 Jaya a day up on a twassy. Okay. Hello, good morning. Good morning, Patrol. Me don't forbid you now, Cassa Free him. Patrol, me say a Greek, Kwamama. Okay. Me Patrol, into me, be at for 13 years. One, you're not going to say, or better free club at the one of the Siada. Young man, you know how the brain was so cold. And so, me Kanan and one seen me. After there, one about a flower room. As time may, I go for a bill, being to Sosawa. Your man, someone of my kind, let's say, a die barking. I'm a Marco woman in Nama. So now, what the next 5 years, more for the woman, I know, take me. Any other. After I both says, the name ain't Senadiono, the name I will barco, and the name Senadiono. After there. A crowd of them in Namson said, then would be about my grandma. No, what this is my training plan. Now, we plan so actionable. And see, I mean, Gracian, what do you go me? And see, me vita so pass say. Me, no funny, I mean, the jump ball and the jump you, the jump data, the jump your as I say so, and your be a two to be a movie at the the sun can be jack. Maybe start to find to be and the 2 me for and so can so in 3 me because Nippon and not Jane say, so Chai San your man. I've done what did me always will be a free pair. No, I started. Jaman 4 bar way now and a diagram. Jaman 4 bar way, I say, what is Jaman 4 and no woman, my dog, and you grass capital. Meanwhile, was my catch with you. Was my air penny. That's my word today. And to you, what you say, and Cowbe Bonidria. So now, Grano, a woman who says, yeah, me Jarry Plana. A young family money do Namen Casa because what the map farm and you Mammy, Jaiman and Kawate. Wow, Home, I don't pay Wuntin of a bed Casa, Missy Jaiman and Kawate, I return you. No program in that I be there. Me see them was Sompa. If you am to your family, Mamma Sompa. Wow.
Ai. Mama Sompa, Miss Rowe. Me say that Sompa. Enti sanya wo ani anke wa man hene e program am si am de me wato so a eye mo nso masam na ma mi ti jaye e say nipa no wo moa me ntia wa say me ni dan eye mo masam minister masam o my uncle o my hene asem e no hini ni say mo damba to ma to pa Sompa Mintina mo be a station at the mammy. Meaning na station a buy. Me pacho, Miss Rawa, wo kwadwaya empa to ase enye ne bone wate. Me bought that tracker me person me boni din because what the not fire. Miss Rawa eye me money din. Azuka ye ma me fancy he ya. Na me person me twamfo ni bi kire nipa bi mu the reason why ye bi mu bre wa brabom. Wo ya de bi enkoso. Bunkompo hwe wachi enu me bi di obi achi na ga kases ye adwuma wo bra ade na wo ye nye na nkoma sister yi di ya domi wo me se bra bi ba ha ho mi amini mi nua bra mpaka chese opani kokopa sister na wo ni gya ye re chew na wo bre dodo ha Me do that. Hello. Hello. Bacho peja oni kakra ma me. Obebo odi ana ma odi. Odi ni ana odi ni ba bia o kasa free. Bacho me di ni dia me de bet see kakra. Okay, mami ntie wa no pe me dofo. Me bacho. Me so me ni dia me bit nai. Emma be ma no ye chini tum. And I think about you to no accident. I'm an a day in assistant in name. And so, Nina, no, Mam Paba. And at that time, no, so no young teen to win an accident, no tragedy. Emma Obenya is going to die at the channel. But that man, child, and the laminate. Okay. Emma Obenya at the channel. It's a chinny too, me call me command Johnny, me command in Yoma. Me was not know about Freddy kind I will knew that. Me chena, continue say or them 1 year. Emma, you need to in the grass, Sikakra, Monday to Jesus or say in the ground. Me na me coach here, so I can answer or Babonchi. It's a dana, you know, you didn't say that me call, cut him so, the man never fan I could feel. Enti obedu fie no me esa me ko fie akɔhɛ no so odi ono ai ba ha no aye me ne no aye no china okay so me de me tell ya afi no wa ban tina o di na ho me kaka enti o mu ana ka che me se ese ne ne na ni enti no enti me nye adwuma de bi na de chere so no wo jaye no o pese nka onsa nko na isa so jaye ni enti no so akase wokwa obebbo ka nsa na waye den wako intimi mbua no na onye on san ko chadre ne back nega we sufata na misu ejuma na menye ejuma ene edo ne nkaka aka oyo so wokwa aka na ma pesika na mdia ma nisi ni sika kra na me so je bobo me pacho bonoto for mame say ade na asie unim say ya bua me bua ni na ma ni nyaade chen mu kwan ni wie ye na ba ka de me ka se ni mobi ana me bua wa boka ankasa ma papa onyaade chen ni wie ye no unim say me hu ni bia fe kwa da ka te me say o pep school kwa no o pep be me se de obehu me school na no ka te me se onyaade na ebe me ko ha e so bia ndi sa ho obi andi sa afi de me febo ya boy infa me de la no for na so timi kan na kasiko sa nya me bebia me o ka che me se wonya school ni kwa na o fe o ka che me da wonya no bebi kura enti eja me de me se me ka se enya afi kwa mi nya mo kwa mi nya boy kwa do so de ko bebi akuku no Unu abo enso de be ko ba bia koku no.
because I didn't know boy so bad because me come one at one quite be na wanso e de na wabo tim sen ka opesa wo ye oh me say me dem imagine say me bon na me bomb pay bia so me suku ni so ei me bomb nyam no me kwa me se bosia me boy no ti bosia na mia even eska me di because me ana wan kasa so no wo ye obi a wo ye mpai bofo pa me bomb pay bia me gogu ni so enti me mo ha no fe me say me nim de enti a ekoba asa no ai na down for be na say the onya accident na ye no me nware no aye ma me foforo me for ba last one ma ba me man ho me man no ha ma no ntino cases ko me ma so hello bacho ubebo odin ana umo odin bacho me mo odin bacho na ukasa free hine me pasa free touch my okay mami ntio e de na asie ma me bacho me obi free le tele ka che me say wo yi nko yi wo ana me so me simi ni mewo enti from my say more up to now ni pa me still have so ka simi nko yi wo na me wo ye enti wo fini na me dia me boni bia ba me trouble so me boni bia me pa ya me bo bia wi asibire nyina ye se anko no so na so won shedan fa kosuan hwefo modua o nenso mpa ya wo bo nyina de dua bro mpa ye nko ana wo bo enya bidda ni fa kosuan hwefo mo fra bo so bia mo ba ya ma wo na bo so me nsane 10 pesos kwa ma ne hoda me frena no sai ke cancer fuon cancer me de kura nchiro na tanka senka ade achiro re atama obeka obeti ni so no beti aka achiro enti wo ho a wo kanu mi nsem bi to no so ana me kapa pa sa kura to aso me kasa me nka na me bo because me di ya wo me mu emantoma me tinko fa ka wa nyakunu obi kunu no na wo nso mbe obi abehu ensemble brain e koso ensemble brain ma ka fra wate di la wankasa e wo me okay and then no me bought test transmission e was ankomo we ho enye nkomo na wo se medina no pa ni but anopa no me ba na ma bobo me so kakra enti me tena ase ya na message we drop ye se mami no obi ni sa ankomo we me pacho wafo bi o MC any man di nkomo mo and the next 10 minutes ye ne mema de o mo nhye dan ma na nhye dan ha o mo sa nti mema no kura be 3 pe na be frɛ ana Kevin no because ye jam man when so mema ne ka no e de ne mema de ye mai eh sa bre bi mu bre wo wiase nyina no nkrofo no na da o mo so okay hello yes me pacho pacho yo ba na wo ye bema me pacho me yo ba okay me pacho wo na wo twa man no to why if I say you catch a man say mo mfre bi say me man na ba be frɛ if I see you okay doctor good morning but o kasa free if I tomato maybe be ma o 5 hello me ba to kasa mi ti o enti o ho afidie no so why maybe be ma o 5 ma boa no nkolano nyina wan hwe ba kukura hello me ba to kasa mi ti o me te onka me na nkola 5 wan hwe ba kukuru no bia wo nyina wan hwe wo mo boa ma boa no bibi ya mi katane do me no ena so fu bi katane se mi gai na o me ko tane ti o yo na mi shi ngu fom o bon pa yi fan shi ngu fom no kain se mami kanu mi tembian ni tune mani di mu subai die ba to bo ase mati anonti wa you bi wo si anonti wa na ye den o mani ko tane ti o se ma ke no de be ye juma wo mi so nti o bon pa yi bu so se ni shi ngu fom na le kan te nya ko pon se
boni bia maka no infinito na me veki Dabi o obi na ka kire wo se na wo de onim se waka ese no so da de ori ai me na ya enti tama na wo ka ese no ensem ben na wo keka na ensem ben sa obedre o ni amba se fu yi de dia aka na ye basa en kwana go go shiba na se wan kasa nso wutimi hunu se wo ye adwuma na ye basa wo ye adwuma na ye basa onso obi aka kire obi se wo ho twan na obi hu wo me kire wo pa wo bebre bibien ho ye be yie no wa fa na tra right mene ma na din komo kakra me sre ma mene mo din komo pa me ka se me fa 3 enso ma fa be 8 etima me ma no so mra na me ma no de ye ne ya ne hamo ye de am se ye ni house anti me fa me ma be 3 hello good morning. Yes, that boss. Patrol. Now, what to say? Yeah, before Samson. A radiadum. Patrol. Over boating and now molding. Let me. Me patrol. Pejaonica cramba me why, Papa. Okay. Me patrol. What's so be a wa dear manaya or ya? But patrol. My dear manaya me up. Mammy Tio. Okay. Mammy, word you may be a penny, a German crab at the sofa. Now, I'm going to be better, said young pet, different schools. I am from program, in a school fee. Oh, fun and that means, Kevin, me tell kasa ni ye. Me say phone no mo me say osa frɛ me na ye ni nkomo. Right, me ne me ma na di nkomo. 0551931931 0548931931. Hello, me dofo be ni. Racho your friend Ben makasa free atunsu. Okay, me bacho, wo bia ye wade ama na ye wo yama, wo bie wa no, wa utum se wa dumi nipa no. Ugu so kranta me bompa yo mi da yo de mi bia no me de no me di start panachi Na se ugu so a wo dumi no mi gu so a me dumi no over 2 years ni na so e hwan no no na de no de aye wo eye ogba me ye no ho ade me hu no na o sure duma na no ru duma wo yi a me ne try ya mo pon ho duma upon the fire flew away, or ye, 4 months for pepe, ye talking to na me yen and why dear, and Melbusia, I'm a chain cower. Some young word, Mamma Daniel starting Marano, Eddie Meca, text the A. Juma. In your company work, Equay. Where my Jumano, I don't know so about Pastor or Jumano. No one must set the boy or the former boyfriend Bono. The father said that former president did run say Babu. Make a one warning. Me catch a boy, no boy, not was a beyond country. Me bob no shaman yet. O my yard was a beyond country. Dim. And my I don't hear me up. Or by the fire status to you. You are touching you know. Not your yarn, no, you sit by no, Ekasa, and the boy no. Overput yes, when you want them. Over the phone shop, almost 40 minutes on the call. And the AMA that crew, I am before Pakaja said, the identical coin there. Beat me and then a banning channel. One shot my cock and one of the outside, and I'm up upon a money. But not that 2 ways that I don't think can't share me. Also, when you have been beyond, I said, the Boba Pama, the on my more the Boma Mania, Papa Floor Band before Band saying, great. That day, not quite from the Anna, no, that's me. Or friend, or only that warning, Emma Bolivia, Ukraine, maybe shop Bolivia. Lady Nissa Fra over 2 warning. Boy, now, and you may no air camp. Oh, crowd. Your crowd after me. Ever warning. There be no names, so you're none. A friend, ask me just a friend, not the didn't run so you know. And I started getting the Kaipa.
that day na I'm friend bueno say aje o ya o ye mesre no oba no oba ware fo akra no wasi na chi papa ana one na kasa na boy no class band na cha me that any class page no asre baba ware no enti we are going to play mu no ana papa no oba no efre o papa na mane ese wa bodi bia ana papa ne from so there no kwe ade ya gusia ye nya bi ye di akonya ma ne ye okay me pacho se woni ne ntamate ana mena ne ntamate na de ha me a me gusia me do me no edme oni gba ni nyina ne se oni gba ndeki ana me ba na me ne wo mba pa nyina me ne wo ye no ama me asa akwa no ho e de nam stand we ye ani which means to me my this car because of say my I got with my teacher me red no my men got that no it am to me no be something sika ma kra na sa so budget baropani e wo musa wudi ya na kwada na de no kure ni onye wo hwe e ti akwada na de mesro me fra kra na kra no was yes me fra kra na akwada ma member o chem kra na ni pem kra na no ogba kwere kwachi akwada member itare na eje no endoso me pacho me sorry me the production line me beto so but modern frame na ye ntu e ho na ma why about you akwada na de ni se woni ne ntem ye basa right ma me mfa afrefo be hello hey hello so man kwa ne bodu ya dumi o hello hello yes sir pacho ubebo odin na o modin pacho friend Bismarck aja Bismarck wo ka se free he to me ka se mampo ade wo susu wunya obi abebo ne dua ana dua no wa bodada na wo gusu adumi obi we dey me and papa wa o papa me and papa wu ye enu achi eni 7 years na owu ye no me fata wu ye no omode edan no dem ema me se minam na aya awo dan ni nuafo bia ba no bede no bede dan na sisi dan aya dan bibia kama se mi sisi mo na papa ni wu ye ntini ni nuafo no se entum fi dan amomo tumi eso chance ni na ne edwinu me na me bon na wa dan bo plastic e form ye bia me ameka e bo me sile bibia no tumi fi dan ite do bia mako ha dan nzu dan ni nyunu timedie anytime bia nzu du mu na bia ajin boni aba me tim timede me bia me kamese me da wo bia nzu mu na bia isugu omo so ade o maye me ayemi apana msumaka atuweze msumaka ncho muda okay wakase won fan chalada all right mama sanfo bi foforo mission de mi twamfoni kitu bi na kire wo de hello yes sir pacho di ni be bia o kasa free mpacho di kakra faudite na o kasa free he papa mpacho me kasa free kuma se okay mama ntieo me me sia o baby in fact many ne tena be 2 years okay anti na onu ko school o ko nursing ti many ne tena me ba mfa ne ba sunyane nti o mo a otimi ba me nchen o mo ma kwan ko otimi ba me nchen ti we de ya idina o ba me nchen na nfe na mo bi school o ba me nchen anti o ko do ya no apa me friend na won pa me friend na won pa apa mo wana mo te number di friend na mo di friend boy bi no te o friend o ja minim ni pasi me sam so minim ni pa no me dia na mo so ba me nya wo me na te na ka be tie tie no te ene onu so ni na te na be 1 year ni o am si sa no ta no si me na ka te tra ni pa no won nchen ba no won nchen am si wow Timide mampana kide minimtebia timide manseda ampani sirosa ntape menye ni pano bema no beye krusa menye ni din komo tanse ma meta kebia no akantire ba no ape no wana wa freme ape na one gaina ba beye one wani gaina ba beye one ti ape me kwa unte bi nkata na obua me
all condition or space man. After more than Ghana to form premise or money 1 week. The name of this Ghana, I'm ready and I'm in my wound here, that to me. I said, somebody needs there. No media. You know, me do me the pa. No media me do me the pa. Na do me na me sorry do me. I am no me ready. That's a no me what you dear. Why you be pa? Me di pa. No me what you my di pa. Kafra, German and Kawati. Because ya papa. Ya. Because I dear wono a new trim kurano. Let me find the charge you are matter. The one can't my yaka the Abon got a new job. They are making French and the visa. Opening. Can I be about Mupa can't come up with Mupa de Sudia? I did my editor. What be a Babu Mudia Domino? I said with a Yamina mi busana, me of Fasemi Musa was sent me, but to meet me Busao. Me of a King George said, me Musa said, now broken heart to Chiwana. Yeah, but you have to still not going to Still, I would assume. Yes, still not coming to because many not here. Opening Mr. Omidi number be better so 26 the chat to but what they send over framing na many what din come away. Because broken heart in the woman and no man and yadi obey that. Still, and then I'm coming to show my cover and to them coming to them still not a fool. Oh. Opening Kafra wati. Mo. Mami fa mema be mi nunka ho. Na me ko lady bishop. Hello? Yeah, hello. Good morning. Me bacho wano ben phone no hododo. Good morning. Good morning. Bacho, udini baby akasa free ana mo odin kra. Bacho me din there. Me dey see kakra. Okay, me bacho anopa dia e na asie wada woroma. Yes, ni say kwade twa me ni wiki pepepe. Na Mio, me super Tradiana dia, me from Tafo to Mount Pontin to Tafonia. And also, so the traffic in Tinechi. Me tell my name of a car, me call at Tinechi dancing. Now, traffic in natural side hand in a Hannibal. And I'm a 12 more call a country, come on, you know, quite good. You don't want to say, a soldier for reaching a home. Be a quanum. It's not good run thing, 18 hours. Not what there's 50 years, 18 capa, as the Amen one. I bet you 8 motor see from the kitchen and missy from. Now cross the traffic. But the only way there, anything is never. Once you have more action, for motor, the so at the time of the chain and she in the I promise upon the Jaka Krongo and Yasan Kitwa. I also take and want to free and also be some as you from LBG, the common in Kaka, and be a more than 56 years. A moment yes, I didn't have meeting our own. Not happy now, one year, no, Habiji. I yet to be seen now. Not Madu, the six house for me, you know. The reality was near upon it, I'm young from Swata. We don't want from what you made. If we say, I dear, we just a mean one dear, my ya. A young from so and she said, oh, which me pull upon tail home. What the whole thing could have come by me to another capture. Oh, for me, Petrobia and you began we are so in this other. You know, this is Anajubia, Messoria. Nama being Bible, Mamma Tumio, Anajupia Bisi, and Nama being Guana, Anajupia, because me per se, we know who said my money here, and the moment yes, I can be problem. I mean, who be no my sanity, and now there's a better of what, and me and Catamity, and mayor plan my. I said, no, can we know? Anajupia.
Openi kafra wate. So mo duma pa na me mo duma mo ankasa so no bi hu se ade no mo ye no eti sa ebi ko mo ni bi ko pin se o mo ye be ba in kan che o aja kafra ye my way mami fa last caller. Hey, hello yes sir bacho obebo odin ana mo odin bacho ni vintini mo bidin okay bacho na o ka se free hin papa bacho na ka se free kapa okay mami ntiu o sima be bako ene fa okay baby try a few weeks more 10 years ago when you seen around then 2015 no was first two and you do school teenage pregnancy and all your dropouts but no fee Timua na was here and you come near oblivion on the hospital as a the courage family woman and this year and around the year 2019 when I said I have no money to share the at the time me bacho me tio pa oh machine wa hamano so right abusia course ne ba na eba na mamenko lady bishop ona menene nkodi nkoma no pay in fact nyame wo di ntie ne wo de san komo we eba e mommy bacho me sam wa kwa ba biem ya aja me bacho bibia e boko Yesu adom asafuma no so ho te sei Yesu adom obia ho ye okay mommy enu me ye adwuma eye adwuma pa sa eye adwuma ena emma no a omo ka omo nsam bebre no ene me emma na omo domeni ade nyina no eye adwuma na de emma ne ye adwuma no nyina ye kwase abu onse obu o a o ye ade bi a na dwi nyina ne se de wo ye bibie ntumi nyen enye se wo fa akosua na se wode ball form na che se wadome obi ana waboni dio onse ebi mu ka se obi se obi bible mu obi se otena form obi se onde obobo mpa ya eti eye adwuma bebre ti sa wo hwe asori a ye se erade adom me ka se me frɛ no ebi ye we ya mo ka nyam to nyam ye cause mahu bebre bisi so saa kwase abuo we nyina me fa mu bi wow nanso media me di gina aso ne se bible so opeye ntokwa nanso mfra urade na de oso ayeso no obema nanim agu ase etitoro bi a bema ebu mi kwase a ade ba ko a meka mfo urade ama ema titiri se yempa adwumanye so yo ba na uni adwuma ba ma di watam keka de opekere so yo ba na uni sika wo de ye adwuma ba ma ye ayakayaka de so yo ba na ni boafo a ya na ma susu se wunyi obia eti kwan bia ompeso omdo ba faso bia na omdo afaso papa ma fa bebre mu na mimi de man ka se awurade ntia o ma na wanyi ombibio enu an sem dem ya na se ntokwa na beba na ye kwa na mapem ba bia apa ba bia tena na mom ba bia me partner ne se awurade ma madwumanye na se awurade ma madwuma ya ba yesi hina edi konsuo no bo a na aseye na se hina na mu da so ho dia ma me enye no me asamo wose o ma ba ma no hu se Yesu nti wote as so obebu kwase a na obi say wa wonum wa wo nan miensa sorry to say me wo ye ba ma mfi me da
bema nhwe me da nanso na madwuma awurade de adom me nsa no adwuma na mpamade eno na me dididie eno na me didi ada ma anya adwuma anye no na me kokagetia railways ho na makope sweater jacket sweater no na me ba ma betwitwa na ma be pam boga polo enkwala de na me de hanga asensen so papa ni nyina echi no be matumi bu kwasea no wadi watam eso me wodi matam no madwuma hia me se ne watane ne wonsam hu no wonhwe me kora madwuma no mom a meye na beboa me ai so atakora odofo faso a so yo adwen so obedi memachi de ne obenum adrawu wo yo adwen so obedi de kwasea bu ombebu achi de a ene wo bebo dua de bia na dua no so abobo no obu a obo dua nka no wo bon kra fake kra na ne de wo ye no wo ye no mo se wakofa be ma wo pema ene dua na menue obesa to ho edi watam asa kasa bia wo mpe nanso ni nyina sisi waso na sensuo kra na osa oton aton mituwei concrete nyina me ko bi concrete nyina me ko bi concrete me se me ko bi eti ni nyina mu no enfa ho nto be ma so so ya ji so be wale na de ho ato be ma nko aso ede ore nyina hye be ma mu a emfa mo bia anyede emrew ni nyina ni so be ya adwuma fa wonsa eya adwuma na so otimi de wonsa ya adwuma akola na wawo na ye wajapade meti wei ma wo 5 be ma bia nhwe me bada be ma bia nhwe me bada ma wo 5 enkwada 5 no enkwala 5 no enne awurade adom ma hwe university Valley View University enye easy enafom wo wie school aye ne national service awie be ma nhwe no de o toso ewo sese ono so wo KNUST be ma nhwe no na sa mema ya meka sam ne wo omu ya 3 na mene ne wo be ma ba ko ena 2 no so ya be ma we se papa emu da ho sa emu da ho ba o ma me bone fo de me fa kwam ba o se na no wo chire nsem urade de me ko school na so ma pass me pass yenti na me ye nyame adwuma betu nyame mafo se obi ye obibi se ya nyeduabo na dia be dani dua ne no me akwa so ni enso so ne nsam hu no so na pa adwuma ye okay enso so be ma ne nioma wo ye so me be wale bibi timi modi kwan we so na kwa ya be ma nde me fa so bi koduru krom ho no minima fuo mu ko na ye dua buro banchi amede 9 for ye de ya aduane wo kitchen enna na me de kwafuom na ye kwafuo na me dua me nkumafuo tim ga se kurase ni wotare ati tukumase eso wonim se de esi yafuo ni nyina achi ma anka me coat na aka me shirt na me nim se se ye didi wo baatam se ye nya dua bi amoye se kwa abofre ye nya dua bi amu amoye se o sa aka san na se chese wono no wanya dua bi am na amunu a amu amono a mi kunu no twempana no na omu so di matem ye nim se se wo wagimi sa na obe uti ho na be ma ndi oba twamu wani so he mi me twi mani kwa na mpa amade wo oba no na waba wo na ohia sati ase mi amete wo na minim eja medam na so ni nyina me ka me sisi so hwe de ma wale no me free ho ni be ma no kofa abaya wo 16 years ma wo me ba yale me de na kwadumfa paabo me ko ka ho 1 month na me kurim fi me na eno na wo sen krofo bia na wo si wo mabem o mo no na se kwan e fa so akọ ka ho no no mi bedru kumase ekuro no mi nka kuro no ana de ma ko bia mi ma me sam so ana msimiura sa na mfre no miura say Christopher wade miura o mame tu sidi na mfa nkoto kisop emesi ni ome
wase woni nyansa ho me gina wa na oba ba ya 16 years e ko 17 no ebe bi sa me say me mo mi di na ekuro no akwa ya so Mommy. ukuru wa ho wase anam se ai no awura eda na ye tim no no aboni di wie me friend me wura no no aboni di say mommy, sir, 16 years girl na sem na wokan. O beji sika ko boni ti. And what bo kunu no dinwie. You see the akoto samna. Afedi asama mi jana mi si, "Hey, what is sika na man?" Na ga ni betwam na me hwe no. Na Yesu ya adoma oba no kwa na mi si, "Hey, Mira, 20 mi amani 2 cedi kwase asam na wodie." Kurasi ni ufure kumase ba e wonim nyansa ho. Mani baba me ho so na chese. Wa head mi amama no. Ahono me moma ahono na de be ya ne se meba mi krom. E free ho besi ne. Man ka hwe ankyere ne da. Man no me ne dant mi kan for Awurade ama wo. Sabra na me ba hyamachi o. Sabra na me kutaba o. Nanso me de ne ba asira so fe ya se betra me ma me so. Na nyame o ma ne nsa so no. Media ne se me sole ampa abo na meko. That's right. Awurade wo na wo ka ebam. Na meko bia no asofo ne se. Enya awade e na wasam wale. Nyame se me nya na dwuma. Etimi nya nyame adwuma. Na mse na me adwuma na me nya na adwuma sei. Na nyame adwuma se diska na eye. Nokre. Afede chese baby a mewura bia nya nyame adwuma. Mi su ma no ano ne efa ne sei etimatim ha. Na ni nyina echi no Awurade o ma ne nsaso mi be pie continue oshi. Ho na sofo difo bi e ka kire me se wo ye nyame adwuma Awurade be yi wa pie. Na papa adwuma na me ye sabre samana minyi samana mdi dwala atale ya hye menye bibie nkwa ye me ba oso ba chikura no na kwikura menya bi mo no awale ensogu ni nyina echi me pa ba ma eche wo se da wontie ni ma mo so asori so mu ntie medi ba me ho so no na Awurade afra me ofeyi ase. Wow. Medi ba me ho so no ene na me de ti hei be ma ni wu ye no oba no de bo ni dua ku no enya me o enti mo obi edua odofo mommy mo ukuru ni dua ye di nkomo no be ma bi susu hwe wa ye so bitter de oba bi su ria ye no mo ni dua enya ne hwe jaima Kristo eno na ya na nipa bi si Kristo de onya ne ntam o ya ne ntam papa so jaima no a hey Awurade ma baba wa ne bo ni dua me anam sa kwa ye yi me abi sa me ma no ekokuro mu okoye ye o ma sa oba na anye ye me na me sa koye aye na me kan fo Awurade ama sese wudi wasam ma Kristo a Kristo ne be di wasam e di ama wo etimiti amiti nyina sa me se ma ko school wasa no ma we nyina nokre eti odofo wa wunum a ne be ya ne se empaba ena enyo age sa kachi enkachi da wonyankopon areto wono no obehye ne die ne monyam na bra be ma no so wati ase a memedie yi sese wanti ase no wode nani ehu die nkwala na ye na ba ku bi wo ma sa wose ne papa no na me pa ba mbo se Awurade ma me ben emfa ne papa su ben ni suba ne bi na se Awurade anhye ne ho ne monyam a enkasa abre kamenim die menam edu ba bia na amsa me numa dro edu ba bia na sa me nkoto kwan me maka ammome na su ni nyina echi no Awurade wa hye ne ho ne monyam last one na wo twato na me kuno ye sofo timi ka kire me se wo ye ka oba wo ka ho ye ka kire oba wo ka ho na me timi gina edam e de ne tena mpaso e woro me ho nyina e da mo se hwemto hwemachi ehe na enye kana menye niye wasofa gimi no kwase akọ no wakawia me se menkasa enne onyankopon a wo ma ne nsaso no Awurade wadi nkonim teme kanfo Awurade ama wo a bibia to wo amane bia to wo obi abu kwase a
obi say wabrabo say enka chi ma jai fama Kristo na Kristo ne be ko ama o jai fama Kristo embo obi adia da enka bibia kire no na wo de bompa ye say anso atakora aton wo ya be man so no obabu kwase a jai fama Kristo ya na mo si Kristo nya ne tam da me kan fo awurade ama asa awurade wo ya ne ntam pa awurade ya ne ntam wo ya ne ntam ana menam santi no sa ade wenti nyame ama me no so ho akwankere so oba ne so wampewa awurade betima fam so ama na sa aba mommy ha no ye me de pa wo be sa fam so ama wase oba akora no wo ha no galugu obaba sa wo omfra wo da awurade wo be fra na ne ho kora epo etiche enye kase wo kwa kobodua edua se papa ya wase nurse ni na ho ahwani brokat ma brokat jiwo hwe brokat timichi me hwe me de last one echi ma me kwoto ka ketewa afei me taka na me de nyum ni hye mambo nyum sa na nyum no mom na echichire me re wow manya ne hwe manka hwe wo ko de ka nyina firi me na ase ko eti me ka fo awurade ama asenya me na tuaka nyame ene tuaka wudua ne ntimi nku obi na uku na na wayede wo boni dua ku na na ayede wonim se nyankopon na betima atwe na so nyame na betima atwe na so ama na kwa anwan ma wode wani ehu obonefo no na katua awurade ba ma de wani ehu de nyame aye no ebedu bebi no asa ba ho kora besere sika eti di kwa asa ubo obi dua ebodua enome bebi me pesa mesan ne edi nkomo koye se ye obi wo ho a wakoye nkomo ye di dua kro na nya no ono kro da nya kosua no ofaaye nipa ne bre wa abrabom bada ne nkomo ye di no obi nsuso hweye waye obi ade watena se ehu se se de misi braidie ade amede ye sister asomasi nipa no wafom ade na ka no se nipa nyina agiagu mo se sa nipa yi no ba won chan a nyame betimi afa so aye bibia ma no ana nyame betimi afa me so asesan ni nyina ne se ba ne sa gi so sa akopacho gi so sa pacho pacho sa what you say Matias pa miti we de awurade de adom pa ba ko biem ne se so obi abo dua ne ehu nsuo awurade ba ma ma hu nsuo wow na emom se awurade ma mi hu nsuo kro a wo be pa ni pa na wa ya wo sa ne chew sa what you say to pa ne chew wi a afei na na mo kwada ne dua no okay emu da ho sa pa me de no kura ni meti afidi kase so na me kasa me na ni dua okay nyame nkyerem bi me koka bibre bi madam sofo bi say makoka so odani dua ntie ko ye nsem bebre me de me mo obi adin adoma nyame de adom me na ni dua okay na emom se chine juoi na awurade ya adom na bia wo yale o se nan se de o ma sa ye ne se o mo medro wa fukura na ehunu se ye dua se dia hom no abosom na ye ne se omo mutie mi obi tie mi a ontie mi ye mpacho tie asem ni ye pa omo dia omo ye ne se die omo no awafu no ma honhoron na wahu na kire ntam na mo wa na wo fom na ayam hyehyew eti se nyame wadom na wunya Lady Bishop Joyce Ata am wo feyiase Lake Road feyiase a Jasbro filling station na juadai wutime ba awurade ba fam so a kire nsuo no ama watimi akwa akodane na wo wie nso a entena fie wo gise yesade mpaabo ne akwankere esa ka ho no watimi atena se because wo say hu na kira afekwa na no wo mukura ni abere mo na say mommy nkomo ya wudi meti ase yi a ye obi wo a obre wa brabom but onima de krokro mpo a wonima de kro no eye no me na nipa na dome no eti gise aye ho adwuma wow Bible say ade we na de ban gise akonchene ene paibo ene betumi ya bleki sa ade we ama wo ti sa wo ya ho ayesam bibia ntumi mintumi ya hwe wo boa
enome na wo mu bi o ma no do me nyina be ya adwuma wo so okay ebi o enya adwuma ne ebetuma ya after 5 years ebetuma be 10 years ebetuma ya 4 years 3 years 2 years na ni susu aso ahase but wo de ni nyina be mafiefo ya no mu de aye ena fiefo na eye ena me fiefo na mpapa fie da bi eye wa kasa wo bone a wudi ena de sensu aso no ye den ebrawo eti papa enome eye adwuma eti so obi to na wo ye adwuma no ohunu so a enya ni nyina na eye fiefo na eye eye wa kasa wa kono ena ejeje wo so Bible say akono ni wie nyini a ewo de yen bone ni so wie nyina enyi ewo de enyi side yen owo eti ade bo na wo ya wo de onum side ya wo ye no wo ya obi bibi entumi wo obi anu masam ebetumi aka se wa dome wow na se wonya nyame nipa bi a ebiti se Lady Bishop Jaisata that's right do na fra me mama coast me wo Lake Road feyi ase esra so feyi ase asore ni di Nazareth Salvation Prayer Ministry wo de wudru Jezebel filling station ho a wo de si wo sa me soundboard kese esi ho nice one na me number ni nyina wo pesa bia pesa ni me di nkomo a ana pesa ofra me a odofo wo se ana na obi bai nipa bi ba o so o mabre o ma chinya fe de kwa de o mu ni kapre na se o how ne ma ne do ma nante o ma chinya o mabre sika kro mu ni bi two bedroom abi a wo fra me a me number na 0246 159799 odofo empabo mommy nyabotre ma number no because wo mo hwe o TV de so de 0246 o ba far TV de so ba de o grofo bi o so radio de so 0246 159799 0246 159799 frame nebo frame mume ana no obi aframe abumi ayemfo wa nan besa wo frame na se wo ka se ha sompa memfa o memfa je se me manager nko an be frame ya mefa that's right eti me kan fo awrade ama wo a wutie me se emmo ni dua enya ne hwe bompaye Nemo memana na ya musarhe bra Nazareth bibi pa ho bebi wo ko bia Awurade besa atwe na ba wo bia mommy ahaya me de se sia me ne wo kasa ye wo woman bi wo ha o hwe wo a asu konoma bi akɔhye skirt fia bi e de agini kunu omra Nazareth ye besa age no back omra Nazareth ye besa age no back na we age no a wo bedi wachi waka hwe wutie wo be ya pem memo apesie ma menu asio ma obabo asem o se bra Nazareth that's right na Awurade be fam so de akwankyere amma wa ma be man obedi da fom kura wontimi kura nyare mommy o be ma bi so hwe wo ho se ne yire twempena ono so mommy de na wo bra Nazareth Awurade be ma oba na dwena sa asesa because upon empratwe a otwe nyina no be ma na komum no onye na dwen so oba nyame ye maduma ma Nazareth obi fresimu a ombedi adanse baby aba na kobia obesa ba back wo Yesu dim obesa ba back papa wo yire kura jojo wo a Awurade be fam so ama na da form wo Yesu dim amen hey pa team mommy ye de ye nimu na ye nim de nyame do ye say afa no obi a join ye until Lady Bishop nkada sima kakra bi be say utwa mfoni kakra de nyame timi de ye o feel the palm e wo nyame dwumam ene ade a nyame fa so de o hwe wo haw ne amane bi e da no so no de nyame betimi de wa yama sa nipa no ade ba ko ne say nyame fra me no me kwa mitimi hunumpo office no said there me full the power one first one Adam okay second odo peba aye a chere se bia ma ware 20 years 18 years mintumenwo mema wagina ho okay ma me kafro na wagina ho a
Awurade se me ma mpagya wofo no me nso me de no Okay. na ma de me sa to so se yale bi wo ma Awurade be ma mehu Wow. ekwan bia wo ba fa so awo ba kono no makwa visa minya na mepo mi hu de me nkampo bibia Yesu adom ana se wusika ayara na wunhu Wow. ana se wo ba ayara na wunhu ba bia wo eye insu ya ya num Yanumi. ya de ko hwehwe na manaba Wow. se bia Awurade kira me sa ha no wo wa fansuo no kwoto ho obeba abegina ho wakofo ade Hey! adoma chede Wow. ni nyina ne wo gidie ene wo nwenta so se wonya gidie ne nwenta so papa adom de Awurade na madom so 19 years ni No correct. because Awurade fa me so nye ne ma na meboa se bia me ho kire me ahia me minya kapre woni baba so no wa se enya sika Mommy said we ya de hankrofo pa. O se me da na sunsum bi ne mabeda. Huma ware was spiritual marriage. Huma ware Sankrofo no mbe dwane to nyame be fa so aboa wo. So ye tatahwe eno de eye patim wan hwe ye na se bia ye o maame obusa dodo na ya na ye o maame dodo na ya na ye o mu fiefo do wa ne papa korati me wa no so ati ase obo wa ni nua obo wa ne maame nua Awurade gu sa ahụhụma wale no ma onye kunu ama wale Wow. eti ya adoma chede a nyese bia ma betra na me dwomanum Anokra. 19 years ni minim obi a ose me ba ho no me gi nya me diye no de me berehwe ya me nsanka mo etinyi nyina ne se obenya nwenta so ene gidie de ode beba bia Awurade be fam so ayama Mommy minim say Monday bia no ya na oye counseling. Entimisrew sign for wachi kwan no atudwa. Obi afa wo number ya nyame ya adom ochina opese oba wo no mo. Nyame ya adom a echina me start 9 na ma pon 4. Isa say ya na dwuma yefu ana so obi timi kodwom so okopesika kakra. Enti chine dwoyi eye counseling. Okay. Oba o de ofro ka kagetia o so pese so feyi ase. Anasa okwo Roman Hill anasa ofri bekwai na eba wo de ofro bekwai ka ubesi filling station Jesbro filling station ho anasa wo de ofro kagetia no a wo so kwase so feyi ase bo madia sa ubesi Jesbro filling station na wo si wo so a wo so kwa Nazareth na wo wi a wo de bo madia fa ekwai no so futu kwai na so ba beto asore kase kama ye be hwa o kama e brada bia so ye mpaebo efiada eti ye ginam ene woni nan a penan ye ginam ane gesa makase bo Yesu dum ye de ka na si ho That's right. ansa na yapon That's some bonsu ye djuma. Okay. Pa bo ye djuma ye bompa ya ma emfifre eti ena mkase woni nan ena me pa bonso ye nante ye gina fa akọ Gina fa akọ. se de be ye be bo etamfo na sum That's right. ama kaka aye no ama mpafe achi no ama nese atutu no wode nese wanom straw oditi eti Nazareth de nyame enmonyam eye kese Amen. o how bia wode bebe bia Awurade be fam so Amen. aye na no obi free etie oba ye maami bi wose wachi no se mama mi hunu hantem a say wose Yesu male ne mata se Awurade se ka ye hunu hantem a e ka ye nua ba me ya anye den enwo eti mi kan for Awurade ama wo se wutie Lady Bishop Joyce ata me kan for Awurade ama bia na wontie me number no eye 0246 15 97 99 0246 15 97 99 mesrawo enane wani nko baby a chine dwoyi froka nebla anasa from number no mema o direction no how bia wona mu bia atiti bia wona mu bia
said ye nemi tibie be me bu kwase a oh ensuro na awurade obeka ma wo awurade be ko ama wo awurade be di ama wo amen that's it awurade shira obibia awurade shira obibia abusua mi ankasa me ma me Lady Bishop Joyce Atta na wote nka anopai number opusu no 0246 159799 0246 159799 atonsu feyi ase baby a Jasbro filling station e wono na chipe nyame yadom edachena me ma me etna se ade bie how e wo sunsum mu honamani fako na awurade emfa ne so na omboaw and my so blessed papa muhu na che papa and doctor said to do enso eofia me catch us and enkomodie ene dwumadie no eye power packed pa ye bowram kidi na ye the secret of life no abrew enya sam ketwa kro abusua mesrew bibi hawa bomodin a se oba ma wa fidie no adaha na awurade afa yenso aboawo awurade emfa yeso emwo pa doc memo akwaba na bibia boko ne obo ade na ma ye pa ye hey ene ko di ofia kese pa na de da vero di ko ketsada ene mi ka cha for say de mi kasa pi doc we sabo akwaba biem ye nua nice one abusia doctor said to do na atnasana SDA4 D4 atnasana ne ye ba bebu ye be bawura niamam kakra doc tia na nachi kakra said ye adwuma ne mu atra no na ama doc aye busy kakra edi kwasiara ne beduru no wo hwe doc ha doc se me na makra doc se me wotakwa ene de bi dibrika kri because course I ba me so no na nya course ketwa amanfo say secret no na niam bi no enti doc be sam akwaba ye nua minia na before ye be din komo no medro na bi ho e wo ho papa doc we sure pa afi kura mpo na ya ba grade no ekwere yanim big bottles adro no sa ebi ho na me ba cho flato no so bi ho eno so bi ho na kinko no so ebi ho doc ye mowura ene nkomo ben na wo de bre mahwefo ene madiefo yo me cheche ahwefo ne atiefo nyina nice one ene ye Sunday obi kwa asore that's right okobo empire na de me pese ye check akra bi no efa edabia wo kwa ye fa so empire okay edabia Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. Nese obi pese obo mpae a. Nese ogina ho a obo mpae keke but edabia wo kwan ye fa so bo mpae. Mpae wo sa edanum. Okay. O se o call papa ho. Akwaje ade a. Otimi nka papa mi hia school fees. Papa mi hia mpaboa. Papa mi hia entoma. Papa mi hia we. O kan bebrebe na eja no adwunu ye na kakra even ye nipa kura ye nipa ye wade bi ho a me metimi ayama wo but woma be ma demands bebre a o hana putu no off ema enema me fa secret we mamo e bi okura demand ade man no e bi enye sika bia but as a wo mama demands dodo unse oba bi ho a utimi man 50 bi na ohun se kwanda ho a ene oji 50 na chena o san 50 ade chena o san de ade foforo ba ene we san de na putu mema off entinka eda no okosre de ope ba kope na ode ma wa o chena no wasre foforo na okeka bomu a de he na oninka enfama na wo ni ba akofo na wo ba be sra de mo no wo ba e wo pe wig na wa kra na wo san pata de wo pe shim ade ade eti enema bi wo ha e wase yema atiefo ne ahwefo no so eye awe e ho
It is said the Bible can Roman 8 chapter Roman chapter 8 verse 26 no. What say empire esen yenim na honkonkro no ana e de opne enika bia e de edimaye. Na hwe say ye empire ese. Enti Sunday edura empire be na mebo a nature no ebebo ama angels na je empire no Nyankopon nche ama nyame nso ayeman. Dog na say ye empire bi ho a obi bo a ni ceiling kura enuru so. Enuru ne mpa no kra enko ba bia na adru ceiling no. Empire yes enwisi. E wo se enwisi ni timi kọ akiri. Na wa hwe enwisi ni ebebum wo efom ha entimi enko so. Wow. Sir. Enti Sunday dura ade e wo se wo sre Onyankopon e wo ho pa e wisdom ni knowledge. Nyansa. Eni nimdie. Ope nyansa obibi ope nimdie se omo amko school omo amusua adwuma no pese wadwunu bie wo enwomemu a. Sunday ane yebo eso empire. Na se kwasia da bia no se obi bompa ya ade anka wo so sre pa ye wisdom and knowledge. Sir. Yeah, twi ni be ka se nyansa ane nimdie. Wow. Enti Monday so no o bompa ye o Monday mu a ane ye communication and traveling. Akwantu. Se Monday we bompa ya. It wona was it my pevisa me kobi ani refuse me. So person obo akwantu ho mpa ya Monday. Doc na wo bie secret so pa o. Sir. O pese oni obi ekodi enkomo so bia ehianwa Monday na boso empire. Na time no de ene de ye code ene de gise nipa no efre. Just offer doc. And the fashion fridge. E was say what the bona offer and no cramp on doc wo fra sama na mra wa hwe ho. Sir. Enti Monday there communication and travel and your empire. That's right. Tuesday healing and spiritual problem. Ebnada. Ayaresa any sunsun or how. Oba na Tuesday bia obo to aso a obehunu se bibia yare na edaw so no e be break. Ya ko Wednesday a. Wednesday so promotion and authority. Ukuada. O pese o adwumamu onya adwumamu enkanko ana se o petumidi a. Okay. Wednesday na yabo sa empire no. Na se wo bi pe promotion bi wa adwumam. Wo penkan kokko bo sampa ye kwasia da wo sampa abo no. Sa o se no. Enti bebra abo mpa ye o se ma bo mpa ye sa nya bi tie bi da. Eni ma we ka ho. E ka ho. Se ye nim de nature no ahyehye amaye. Wow. Ana ye ne ye for so ye bibi. Just empire a ye emergency. Emergency ni say bibi timi eba at wa de bitimi gira at once e ho no na wo se obo empire hwehwe ye atwa asem bi ato so e ho na e wo se obo empire eno de ye wo twɛn se eda no ndu nti me twɛn but se nye emergency ko ade a de wo hwehwe se Nyankopɔn ye ma no ye day after day. Wow. Ye call that way Yawada prosperity. Yedi. Yawada o bompire yedi ho empire adwuma emu empire ane ye bon Yawada. So bi pese ni sika sem koyi. Odi yi wa brabom na adwuma gina. Yawada omom sampire. Ko bompire ne brada anye no a. Davi over the bar. Yawada. Wow. Eba Friday nso so a family issue abusia mu nsem bibia fa abusia se bia pese wo ware ana se wabusia mu maso sem bi damu wo ma tetew bibia Friday ane ye bono Friday asema okay ma me kai se mi ba be ware da me ka je se doctor said to chire aware ni yinu na na paso ware Friday ro. Right. Enti so bi bompa ya fa abusua ho a fiada. Ma doko bi mu so bo sika sem ho pai bo ene ya fiada o. Yeah. Obebo
na wanhwe ya obeboa obeka se ada Awurade ntie mpaebɔ ana na mabaa enyi bet senka sikase hu pae no obo no yawada ebeye adwuma se Friday no obebo a bia na ne krada enti na wode kɔhye Friday no okay enso eno krampo no aya na enta enyi se obebo no yawada no doc what the can here dingomo be even that particular day no krampo na was any pan bomb pie no ye wo hour bi ni ye won enkomo a ye die but for the benefit of one more afena omo be no every ene kwasi akure no ye besa bawura ho even da no kura ya ka kire o se mo sampae no enye hour bia na obom pae no e be ye adwuma enti atiefo montamu chuku na niam egu apron so bana no hye doc yenko yanim Saturday aye blessing bibia ye hira so bia no Saturday na e wo se oboso empire na se wo hira ade no so wo pese wo hira wo ma Saturday na de wonsa agu wo so se waware enti na aware na ye taye blessing no Saturday no sana etie hey doc anopay obi hwe wo ho mesrewa ene ye kwasiada enti me pese ubowura mu kakra azane yakoya nim se obi pese ene kwasie no wo mpae a ene ye kwasiada enti no kwasiada for ye bie omu code no kakra ma omo ye wo awa bi ye wo meet bi wo so obi mpae kwasiada ne mpae no betimi aforo duro soro nyankopon ho anadwe no ade be chi kwasiada na anadwe 1 p.m. every 1 o'clock I copy 1:59 no sa 1 hour no e wo se ode bo empire ana awia awia so no 1 o'clock ani ade bo kwasiada empire no aha nese enye sa hour we am bacho wo ko bo empire no a obregu dog we no ewo nature ho niema bi wo ho ana ewo nature ho niema ewo ho ai ana on say wa kasa no wo krada bia ye wo me bia kwasiada so krada no no wo 3 times prayer bi enso eshim better no de ye fan konkon ada eno de break code no ne eno kura nya de we break me ne okura nka wo ba so ye hana me no wata eno pere amanfo bubefu bi kakra wo hwe abusia edu time bia phone so na wo freye no ze wo pese wo how no solve no mesra emwa wo ye woni ma ne bi wo atu ho na mo hwe Ghana the whole Ghana nyina doctor wo timi the date of birth esa ya de na me ne di nkobo yi sa wo so wo yare pa na wabusa wo date of birth ye say wo se na me date of birth ye 18th March say o show date of birth na wo se wo yade e ha no eye ade say ni wo de kan wa hwim na yade no ko wotimi hwe wo krada da wo so da ye wo enyina de sawo yade enti abusua sometimes obi wa no afre doc say wo mo help ah omo frɛ pa omo frɛ no say doc me date of birth ye say na de yare na da so ana say juma be na me ya beboa wo se wo ba on say bi wo ha ope apo enso de akoye ni teachings yeah nti wo ba eno no mom beboa se ne say wo be frɛ wo frɛ me a minim nipa ba ya wo ye sanity doc me ba cho bobo number no tuja kakra na wo bi tie radio no wo se doctor setaduna na mi tie no Aiko Herbal Center doctor no wono a sa doctor ne ni di ngomo yi aha number no 0557 285077 0557 285077 0557 285077 and 0276 07
0704 0276 070704 abuakwa sepase besia se kwa no so hwa. Okay, doc, ene ankasa de adofo ne ahwefo te nka chenti na yebo intro kakra. Mpese ubowura product mu kakra. Yo Na ye hwa de. Mebowura product mu no. Se say Ghana for ma suffer fibroid. Nyame adom. Kristo atie Ghana for pipe. Fibroid dro na onimi di hu nkomo na ba. Aba. Wow. Enti se eson se esra sa fe na we develop. Bra ya so ye. Oba ye bete ne te ama. Wow. Afi nso so no. Obi pa omra bet HIV mehwe ni free. Wonu obi to challenge. Me nyini ska HIV omra free. Me share time no so a onko check up bia ope. Say bibiduro entimi nsa. Abusua ha de hia me pa. Doc nti wo mo hwe mi no ho. Eye dan ya obi wo HIV, wonim so obi wo hwe. Wo so be hwe ni free. Free me nyene ka. Eti nipa do because doc kwase na ngro nipa di machi do so. Aye. Doc nipa ba gi twa ba begu aso ye ho. Me say me hwe omo Free. Aye. Enti me pamocho wo de wo fra doc wa. Wo se doc me sro ya de bi na wo bodin no. Me obi anope na me hwe IBJ. Hwe se wo HIV afra doc sisi a. Free ensure se me be charge me charge. Se hospital me gini free. Enti unso be mani pana draw free. Free. Tab no so a check up bi o pe bia wonko. Doc enti now no enipa se na mfre wo. Oh, dudu bia on be free bia mini problem. Enti se nipa 1000 fro kro be hwe omo free. Be hwe omo free. Mi di bia ba. Wow. Aye. Abusua de our folk nyame timi ye no. Sai. Enti me pa chew se wo ya de ya ye di hu nkomo bia me serew enhye dem mu because ya de we no de count de ho adwendwen kura be kun nyame dom so. Right. Ana ye ba product no so no. Ayi cool man King Kong. Ho. Jirane na we no ade e nwanwan se e ma no ne to ma o. Omo a omo wo yire no omo okunu no. Omo mo na eto e ma e mema. Enti ni nyina ne se be ma wote ase a ye wo ho aduro. That's right. De ma menya ayiko e wa askorema fo no e ye sa aduro we. Be ma bia na ne mema sem ko yi. Na ne yere pese wo ja no a sofu bi e kan se ye ko abranti bi ho mo ba mi chai. Wato from say team. For aduro no 1 week. One ne yere bai o mu hu mi am say doctor ye ma ayiko minu ba vero e wa ha. Minu ba no. Ai minu ba. Sa so na flat okay. Flat okay infection et sesay. E beti ni te. E boost immune system so. Nice one. Enti se won say titriti wo de onan e pem ho no mo. Wo honam e ye wo ya. Hwehwe flat okay bi. Onum ye no a ensi se ensa no. Na wanya wo fa agudi. Okay. Ana said you can ye no. Flat tummy adru ayiko flat tummy no. A flat tummy no. Eno ani ejina ne na so pa. Abrichiri for se wa moto ani. So wa moto ani. Se wo pese wo fu no twia. Enso so obi wo Ghana ha no. Ana matoto via enye adwuma. Enso abrichiri eko. Doc, adru we no. We ye de ma akora hwe we wuntime no. Die adru wuntime no manensa. Ensa 1.5. No we jai. No we jai. Wafunu eso said day. Ebeko. Na ebeko. Ana ye wo big bottles. Na say what's some big bottles no you know ho. Ana masa aye ne tea e wo ho no. Me enro ano ba bia me ko e program ni nyina san. Tinyame pa next week me di ni tea no. Big bottles what's in the tea? Ni tea. E den so e de pa wa hwe ya. O tra wa ni na wande wa hwe obi. Edro nko na o ha no bia from. Hello Ivy. Bacho edro no we edro be.
Big bottles. Na Doc, who say draw we no, a member na topa. Omoto pa. Doc, in terms of nature, Mr. Preparation, me be see dey to ho nkomo. Mate. Me be say me hu ade wo to mu a like member ni je to ho sa. Me just you. E wo Bible mu. Oh sir. Ohima Esther. Obenya nuwenyam e wo hene nanim ni nyina no. My God. Wo kaya eye to. Ose wo de ema enku Esther no bosumi nsia. Hey! Na Esther hyehyɛ. That's right. Ye wo hene ni hu no ana. Yenka Bible no Esther ngoma no. Eka. Obobo eniema omode ye. Na se tete foro ko no mani je to ho. Ai. Enti wan hwe ya obetra ha. Wana di we na ekosia da o. Ye be kwasode o. Enti eto na hyehyɛ wo no. Na wo to me no so ma wa yase no ketwa se de we ni da so. That's right. Now when you say na say unya dro ya Coca-Cola shape ankasa na abenya. Sa. Abi sure baby na fues eh. I don't know. Eti die nyame etimi ye ewo ayiko herba center me number no 0557 285077 0557 285077 ana 0276 07 07 04 0276 07 07 04 abuyakwa sepase Besiase Junction. No afa besiase kwa so kakra bi. That's right. Is it a bridge near you? Yeah. Nice one. Yeah, guso. Ekwa ni yagu. Is it? Oh, remember ho. Right. Abusia doctor said to do and right. Now unim. Ya tre ya tabem. Okay. Ye pe adwumayefo. Titru wo mo wie SS foforo ya. Wo ye oba wo ye be ma dudu bia momra. Adwuma e wo ho no. Doc adwuma wo ho. Bosome so a ye betua wo ka. Say powerful. Sa. Nice one. And fa wo ne ba bia wo wachiri wo sire wo akra wo hina wo ba e dai wo ho. Wo be dadai mu free. Na wasaje wakatua. Doc me ominua ba bi wo ho a. Wo de be simi so wo padwuma. Anano pai de wanya dwuma. Ai. Eya wo kra na de ne. Ai. Omre. Sa. Do Mr. Mo ade we hia pa enipa hia dwuma. Ye wo bebre aframe a omo pa dwuma. Enti mesre. Mompusu doc number no. Wo de ofra so tene nka wo IBJ dwuma de ne so. Na wo pa dwuma. Abusia number no ye 0276 07 07 04 0276 07 07 04 and I say 0557 285077. Ayiko Herbal Center. Ayare Safie enne ho. Right, ebusia ni ye di nkomo bi. Na nkomo no pesa me san to aso. Pesa me to nkomo no so cross still ano. Enipa ewo nsem ka. Enipa ewo ensem eka. Na mesa kwa homa no so. Me sima du e wo manimi wo ho. E ma no so o man ka o masema nwie na. Omo test message bre me wa ha. Say I be ye buru nua wo. Bara no pe before e be kwa homa no so no mesra wo se wo ye baba. Wo yitira. Me pa cho tie mi yie. Anopai mahu se mahwefo no matiefo no ebi mo bre nti sei adwuma me de ato me ho so se now no me de ato me ho so me nenam epenyuma ma omo hwe me no nti se wo hwe me nko ade a me chini a me penyuma ma mo anopai se wonim tire yi na ote ebua kwa da so ba sofo line side ho ba bi dia anopai wato adi Mr. Pusumi number yi. Kevin mumfa me production line ento so ma me. So wo ye baba na wo tie mi anopa yi a. Me sorry afrɛ me pesa me ma obi adwuma. So wo kwada so side ho because shop no wo kwada so side ho.
wo saa mpɔtam hɔ a ana wo de baabi a wote no se Cilium Junction side hɔ no wo bɛkɔ adwuma wɔ hɔ na uni problem so obetimi akɔ adwuma wɔ hɔ na wo yɛ baba unim 3 year me pa cho shop no boutique san aka ho na wobetimi ayɛ saa adwuma na anɔpɛ frame na me ma wɔ adwuma nyɛ ɛmfa so a wobenya wɔ me so sɛ wo so wo hwɛ me no aha so wo yɛ baba unim 3 year anɔpɛ na wo tie me na wo hwɛ me a wo de se bi a wo frame kra na mma yɛ audio ma me ɛwɔ WhatsApp ɛwɔ number yi so 054 11 266 26 054 11 266 26 unim 3 yi pa but unya baby kura anya dwuma me pa cho anopa me ma wadwuma ye emfa so obenya so say kofia bi je wo sori a wo hwe me no ebi so nie aha 054 11 266 26 so ye baba se de wo frame a kwaku se wo frame a me pa cho me ntimi mfa call no because me anam tie ka se me anso na mpese me tie wasam no enti se number na ye WhatsApp a which my audio abrɛ me say oh I be a me tie bo akwa efiri ebu akwa ho kwa no so na eba be si sofo line bantima se wo ben Cilium Junction a wo kwa adwuma wo Cilium side ho no na unya problem ana unya how se wo kwa ye adwuma wo ho no ma me ba cho frɛ me na me ankasa me ma wo adwuma nye aha emo yen so betimi dia bo community no na society no me ba cho but I was say we you obi a udi no kore nye baba bia wo no be ye wo ho bia e ba sa de a me anso me sa de animu ama posi achew aha nti se wo yes wo hwe na se wo nye obi a udi no kore ba cho mfrɛ me nye sa me am di animu ama ya sa achew nye sa me do baba so pango so right abusua mame nkwa homa no so na me sanko di nkomo e ma be 3 mfrɛ me be ma bia ya de ama na hyew pa nti wa bonudua anope nkomo na me di no wadada waji usika di wabu kwasea na sese wabu me kwasea de me kyerɛ pa ene sɛ wo kwadwae a wo pa to ase ye ni me so oba ne sebe ne panty kurampo no wo kyerɛ wo din gum sei wo de anɔpɛ mama hasan memo obi akwankyerɛ bɔne mama yɛn hwɛ mani yo me so oba kyerɛ wo din gu ne panty mu sei de tu jam hye no a wa bre wasi wiase. I'm telling you. But then there was a man maybe more at the boni bi chen crofo because a bi mo bread because of ababa will be or that demo soon or the NNT 05519319 me fama me we am abe fama ma oba tell me obi a jemade say ni say obi a osima baako sade no de yemi nti no me pa me to ase ba minister na wo ne me kasa no me jai frem ne ye ni nkomo sisia 0551931931 0548931931 0551931931 0548931931 and Mr. Veru feels minister what the police station right hello Bacho udini baby a obebo udin na ma udin Bacho kakla Faudin si Oga sa free hen right okay mami nti o medafo I be after 1.5 years the girl quite that is the little yeah bread ya ama now the business the chicken and ya di and done so ya and I can not get on the so me say but me get it no mo me demand it the me machi I want to do one be ma for about the no not I'm just I'm not the about the analysis I'm gonna have that idea and you know I should just you know you should the first you know that me ex-boyfriend they are friends the next month that's when they are family way down here I don't want to think about ex-boyfriend one of my friends so it's that me pacho
mentine kasa ne ba kakra mete ye ne se emsa branch na anware no but what do me se ko ware obi fufuro a eno me ni nya no masa and somehow hwe wo wade bia wakwa tena ho no ya bobe ma ne dua wa bra wonimo wo kura wonim se no ne oba bi wo ho no 0551931931 Hello. Hello. But you didn't baby out. What about the animal modi? Me bacho Gina baby ye mama why? Okay. When he had dream on 551 no. Every how. Okay, yanko. Hello. Hello. Hello, IBJ. Mami, Pacho, obebo din ana modin. Hello. Hello, meton kakasa. Line is why papa. Still a room. Hello. Pacho, good morning. Good morning. Pacho, obebo din ana modin. Pacho, me do. Okay, mami ntio. No, Pacho, I send out a pen can I say into we are now the personal line to home we are left. Okay, me Pacho, me personal line but to Swati. Mo. And somehow. Abusua line is why she but bomadi burum. Many ni paka krabi di konoma kwa bedwa for ho. Enko we besa ato aso. Hello. 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 Pacho, obebo din ana modin. Hello. Pacho, mentie o ho. Obebo din ana modin. Mambo me. Okay, mami ntie o. Your family is no. No, azuka monfa obi foforo. Mr. O frame me ana wagina ba biye. And I'm saying network some na ha dwen ana. A network na wo ho. Kevin, fafun we no mame. Ate kwakura wo ho. Okay, mo fan chairman no pay. Obi wo we so mame fa no wa. Mo fa no ha mame. Hello? Hello, IBJ. Mame. IBJ, good morning. Good morning, Pacho na ho te saying. Pacho na me adom na so e. Erade adom me ho ye pa. IBJ, in somehow pow, IBJ. And somehow Pop. Mame na dia nsam na ha sa no. IBJ, me ne be match na almost 5 years. Ya worry you. Ana be man shop so worry me. Later on na ni ba so no shop so worry me. Ana me see you. Nti on you chop money on your face so say obobo ane ho. No dia be worry me. Etuni na nyina ma chop money. Ashaso ne de na oye kakra but do baby no see opese worry me nti. Onye saa de ni biem. That's what sie sika no. O boys kana no nti nso me ye adwuma. Nti minim say me ye adwuma ne de obobo ane de ye ko be worry me. Ana na adwuma na oye no mo transfer no call baby. No koye adwuma wo. Na IBJ koye adwuma wo baby kro na. Ta na me menete no. Oni oba foforo nso te. That's what double game. Sa ana oni oba no ko guest so no ko da koye se. Nti me hu na ko baby, nti baby foforo na ko ye no. Ana me monitor wo ma na me che wo mo. Me che wo mo wa TikTok. TikTok. Me che wo mo wa TikTok. I don't know where you live and I know my post video at all. No, my post no be me na post or any video e wa TikTok. By before then na me suspect. By na me send ye then enso ni mu. Nti na me ni ndina so. Nti e chimo mo na ko transfer ni mum. Ana ko post your ba no. Ana no oba no na be dem. Aye video at TikTok.
me when I am sure me Jesus be many dey mu nie and me trans nti me ne oba ne kwachate ye ti say adamfo nti me ne chate na me ka che oba ne baba aka me ba wa de be fa adamfo na me osiyo ba oba ne de o mfi akra o be ma ne ntina o pa akra no okay no osiyo me to bo asema me say wutimi ne ware I be ye worry you my say I don't want to say oba na ofa me mechi kofa no oba na kwanyam Joni oba na hye ho sisi a wato atwene baby where what's the open me open worry me won sure what san so ni oba na kwanyam mama mentwe me ho ana sa mentena ho me pa cho mama very be eno be kasa why mpa cho mata eduche ai mama very no be kasa me the Sunday bia program na dia no fendi agoro kora nyami sira pa abadwafo be kasa ho we dia me kasa ahwe a me bu dodo ntino me ma abadwafo na kasa why adija mata nyami sira me da se nyami sira opi me pa cho mama mfa me ma no hello I be the good morning. Good morning, mommy. Me won't go for a friend in me. Mommy, me catch a man, sir, when I will chat to me, confirm me, man, a cacra. Why? Mate, a man, me, and me chat to move young ready. Yanko. Hey, mammy, Maka, and I mean, boy, be tonight. Yes, na ya be 4 years, me who about that, me who be my talent, that were there woman in the yeah, down back. If you bear 2 weeks in my ass, this means a message and I'm with problem. And I be Jimmy and I'm soon said my ass, me and ready a Mr. and me coffee, a crano of coming here. And I'm a coffee. Me coffee, me frana, nay, said I near you be a no frame. My mate say no, sending me scabby beard. Oh, yeah, that's a me see I be Jimmy, me yare. Me yale na me sta me ho yade. Na we na me ho Paul me no. E na me kwa adwuma na me su adwuma. Ti me wa adwuma mu wa na da no madam so na me se me nkota ade. Me kota ade ba e na o se me mfra adwuma mu. Ti me mfra adwuma mu na me obi invitation card e kira wade. Ana me se na yi we me kwa da me se nwura na me de me madam ye no asuma sie ya wo de be wade na wakwa odi asemura asuma sikwo ne ye wo mpuna no wa me see me pressure nam 113 ana me say madam asema na kan say what ya no na di abrem no ba ni nya na di abrem wasa di abrem wo madam mo di abrem madam say me madam ni na nya oba ni ti Pacho, ade onim se wo ye adwuma wo ho ana. I be Jimmy new ha na nyame na eyi ne to. No, I be Jimmy say a true date no anopa no. Ni wure fi me wo ho no ma na down for bi e ba no petutu to be say so clock no ma na down for ni ska. Say o me to mi pie. Eti I'm not for the buy no boy no say I na dem go me do me so that time na high time wo mani so adwuma sua de mu nsem na nya agora BJ akwai be fa me ano petutu di me ko shema ye ba e na abo 7 o'clock that is o ma wade ewi eti madam fu ba ku no frɛ me wo ho say mame na ayi wana na woni pɛ yi wade o ni aye kure adwie me si IBJ atwa sama bodam ana ikope baby man kasa ikope baby na me frɛ no e frɛ na me se ko wa mfa so di hani mu o botas kwa e wo dem wa mfa IBJ wa mfa ko no be bosome di odi hani mu wa mfa bosome me nsa wa mfa na e ko e keka ko 6 months na wonim baby o tie nso
So what free what baby at no crown and the na copy baby akana. Na me ba cho in the course of say wo frɛ no a na wonya no wo kan no me nsɛm bi kyerɛ no. IBJ when na debi me ko adwuma ana dwubi ama po adwada no so na ye pro nya president adwuma wo ho. Then la 2 o'clock ma po adwuma na aja. Obi a me boy aja na ma ye mobo. Na me ti ni kofi. Na baby a me fae no. Nyankopɔn wa wo ni ne ya dia eso na ni hwewiase nyina no fikyire baabi na tasfa me kɔche no sɛ wo gyina fikyire baabi na mde na wo me no wie IBJ hey na mi gyina nsuo mu tumi akwa na nkasa ha mi tumi no na yɛ adwuma so besi ne ɛno me na yɛ adwuma ayɛ adwuma eti do abata sɛ no me nya adwuma bia ɔboa eti me da bia ya IBJ da bia me ka kyerɛ bɛ ma sɛ wo fɔ ɔba na wo mpɛ na ye ne gya ne kwan sɛdeɛ ma tumi ekuta ma ne ma sɛdeɛ ye ya man bia ye hu ye mogya ni to no ɔbɛ di bia ya de yie ɛmanyɛ ɛmɛmanyɛ ba wo kosia de wɔnya ɔbɛ bi wɔ ha de ɔbɛ ye ni bi ɔnya papa ɛno wɔ hɔ ɛno no Emanye, menkata maye da, emanye. Because Jobi susudi obebe fomunu be ya. Emanye. Aja IBJ. IBJ, hese wo coaching ni nyina no hwe otin so wo ko be bi me ka kire ni so me pa ma che na di odi ye me ne ya wo na me de ye za. Etimo ha no ba ye koto ntuma. Efeska ana mo ano freme ene ne aso ase afe ne yehia foforo ofreme na me hu wei na mfi wo fie data maya master nkuta me nkura mo me shop me ye adwuma oba na mtede asem na hu ne ne ye bia ne chere wate ye che na nyobi kwa ne baka sa abrabo na po no na me se ye dia 20 am to me dia me pass dia me nkayo men kai me pass me nim Kafra Pacho bema ba ko bi frame na men kwa bedwafo ho bibi mi anopempe se wo hu se bibi wo wiase obi adome wo se hwa masa wo yo bi bone akopa de che wo bema ba ko bi frame why and am I am fancy wa. Hello. Yes, sir. Yes, sir. But when I'm perfectly okay, but I'm you. Sina ba ko ne fa. When I'm 50 I'm no kata. Me ba cho me cho ka yen kasa. Oba me ne tina ya asemi na me kan. We na man say me we kona me fa de fam anase tie no so pe. Ya na be na me ko so edimo na usia ya. So upon within the year 21, 22, 23, it's two quite a more no high will be considered all the years. There were found no more yet demolition of lieutenant on the store, and so they are so behind India. The one of firm say, was only not from container number or two, the way you name a program of Mushi, Baby Valanda Munti, and so bonus. Me enya na me nkanya shop ni man na ko safa na man hu na ne man egu nyina su ku ebesai the pressure so far na o de frame me ana the sending the scar so onye kutu na no public nanka obi oye make up de anka oye make up no one side na ka be cosmetics be say be a chains ne anklets ne perfumes or another side. That's right. Shop na munanka abwa. Na say one kasa na djuma na o ye no wo more insight like wo vision wa djuma no ho. I wo djuma ni mo ma no. Yeah. You know professor coming wa kontu mu an because I'm said that remember na what my shop ya ma na wi dia ka me ye ne ho ade na men sign go back. Not going to say na obana I na going say on we jam me plan na me wa kontu mu ti. So me watini ya force wa nya do be nya fi mi wa wi dia ene me obawo me kunsa. Kenumuna minina de free apuntu na be bae
the big energy as a mochiama almost 1 month and I'm a wa. Very basic leave out come by and I can make myself call from a Jumasono. A Pahoma, you see, the Cassisimua, the cycle family in the war. I would do my temple to any navigation, all in case when you're the offer every. Openi e si say no what be one no aka sem be atia no okay me kakra na eniema no eniema be sa na wo ye no chirem kakra bi chirem say aduma no de ma ko say aduma no direct say oba aduma ko ase one year si won but eno no wakwa ko yi niema na e wo ho no ana sunsun masam na wo kan enokre eba sa me so man traffic ade ya wo because I feel we twem ananka ya tena for 10 years na kuma tena say 10 years 10 years 10 okay 10 okay to mama wo hye adwuma na se na niema ko but wan kasa wo hwe niema kakra bi na wo ye na chire no a niema giegu enokre ba Openi misra me yensane no why anopay ya but we be catch us say German and Kawate okay ai market nyami shira opa metimenya bema ba ko pre amana be kana kosam na kire say emema nan sususu bi e fa ya omo ebre no ko mame nkwa badwafo wofa memo akwa ba ofa na dem mfa nche me fa mo bre nyina but mombo no tot nyame yadoma na watch sene ye besa to ankomo iso because enen no na packages ne ano ohye enen some na nkrofo wo kan so ano oden me say asamando police station car e wo ho no ye mpai car no nso new station ho na ye ma asamando lolly station car e wo ho no ye mpai say nanso car no nui kra no na car na ye ma ayema ana enkwa lolly station de ye pai nanso enipa no eba baako ensem yi bi ena nkrofo ebrusu yi enti wakwantuo no a eda wanim no hwe ba bi a okọ ye wo owu akwantuo wo ho asamando akwantuo wo ho ene ye wo enkwa akwantuo nso wo ho nanka wahu lolly station a ye mpaida nanso eho enipa egu ho no kanu edu ya na yema enkwanso ebesi ho saa menipa baako na no pa mi pese me ka kire tiefo ni se nyame ka se me o se me de owuo ni nkwakwan ato anim no no asan hye se yemfa nkwakwan ni yanyankwa ensamo enkrofo kikan me se eniema ye adwuma na manua edi adanse se ye penipa on ye widifo pa e wo mo ontrimu onten nanso enye wo mo o yawo so yo be ma so yo ba na obe mo obi edi yawo e wo papaya wa ye wo no ensi wiye na ma de no de won niema bia e secret ya accoutrements no and apparatus no and eku memen wo pa ko Asia ko North Pole ko fahe se wan ko pa obi chewa ohunto o be oba bi nso wan ko pa be ma bi chewa ohunto because at the moment ya obi be su na ni nusuo be sofom e wo bone a odi adi no mesi duabo bie ni we chen no enti sawo yo ba sawo yo be ma enga se wa fa ho adi wa ye nipa no aye no okọ dabi enipa bebre chimpe womo a adi won dem huhumu nanso honhu akiri kwan bi udi anye ye kro nipa no kro ye o sa wawu ehiva na akọ pacho
ukofa ukopacha no wa hifa enti ablabo na ye bo no saa no ye boma ye aho ye se obra ne de wangasa wa de wabo obi mobra ma obi o me se enne me de setiefo ne ahwefo adwemu se asamando kwan a hololi station no ye mpai se ho ye pai owuo ekromu kwan ye mpai ka no enso ka no duru ana ye ma but enkwa kwan no de enkwa lolly station no ka ibesi o saa omu a no nipa ba ko abetram se beye ma na ka ya kro enti enye hyenhye nyina na iska no correct ye priye ho ekọ owuo lolly station no do enso ebia na nya ehọ ne ye ntrabia me pese me ka che o se wuhu nyansa bebra odwan na amanachi na kwasiabuo eya na umma obi enisuo sofom ewo de waye no ho a in the rest of your life wan hwe ya age obama Jesus Christ enko a ene betimi atene ne mama na nso ehọ kra nso ebia ya to opomo ye mie gate no ma wo agobu obi kwasia enti ebia enkwakwan na ugbehu na wakopi owo lolly station ehọ nso de fitafo ewo ho metifo ewo ho obi ani ehumobro ka no so otu a bibia eno ase ye de ko enti uye oba uye bema uye tiefu a utie yen hwe onkwa no eyie lolly station mienu na ugina na hifa na woko benkuma na se nifa ani wo mo nso a ekunkrofo ewo yaudie hu onyai kakra onfa bone nche no ma obi a otimi vengeance no kura no onye hu adwuma ma amen amen right abusia me of fucking George ena okote ne kana ma menye birthday we sisiai ora Anthony Denu ene eye wa woda Kevin Mr. Fatu suma me wate na we special birthday pa Fatu suma me say nye ready so am nkomra I ready oh aha ora Anthony Denu ene eye wa woda one kasa wife Magdalena enene woma awoda pa jumadi e friend our fopi no one wife mum friend yagro nene wife say or surprise you ewo afidikasi say Ose sanya wa enka bo bi ache na we aso kai na atoma kuma so no say de enka nye engineer sounds enka bo bi ache me sister Veronica Fashion sorry no sa pepe na no pay owura Anthony Denu wife Madalena was sanya wa ho esembre enka bo bi ache na we o na wudi wa wodan no was wasiesie niam papa ma wo ne enti oma woda sonko pa happy birthday to nyamishira no from frado mo nkwadom sis bowram kakra na yenko nene de enya sam ketwa minister nyankopon shira nyamishira wo so debia ya na meka asem bi se so obi ye opapa ya na wa hawo na bible no nso ka sesa enka uye papa enka ma onsa nifa ye papa enka ma bonkum ehunu na emom asem yawo ena ma obi ye papa yeka so obi papa ana obi bone a yawo mu pa na nipa ne de bone ebetwia ne ka na mi sister ba kwa ofre me ka che ne se be ma no ompe no straight be ma no ompe no obwa onya bibi free ni ho na bibi na onya free ni ho no onya nwie inti na odi nachi obwa be me bia opa obi a minister onkonkofo ba foforo ene ne nkonkonyem na ofo ba foforo kra echew se ompew ewo mu se yesi asantefo mema todo mo se an asantefo mema ebi pe ma na se nya asantefo kra genuine ebi wale bi ka ho da bi be ma opew no o ma hu left and right ompew straight mame bra no ompe wo obo o pe bibi afiri ho onyan enti twon ho na hwe wadwuma no na ye na obenya be ma foforo obenya be ma obedo a obete wa asemase se oni sika kura na oda odwere ho se nipa asumasi ekom de no
eya na me ka cha de pamfo nkwala ne se wunya bema ope wasem anase bema odo umfa bibia ndo no but ni appearance no hu se bema we say eye pe na wo ye naturally no o no yes na bema ne se oni sika oni bia oda ana wo kwa adwuma na se wo anya sika nto ofro obisa wo se ye nka me pesika kora blewu na se menya ye nti wadidi sa bema no odwe wo ho yeah bema we onye ho nti maame pe bebi natena na bompa ye se wadwuma bekoso unya adwuma pa adwuma ye na obenya bema obedo minister ne ye ka na ye se to so be ma black bi papa bi ka se soldiers fo bi abono yeah eya wo na anadwo bia odomi omo so enipa ne bi nya dibra minister ase de wanya agenkwa ewo wiase na yesu nkwa ne agenkwa adwuma na wo ye no hu se eye nyankopon ena de ukodua ho sa pepepe etimi fa opportunity a wanya ho etimi bu nyonko se wa hu so wo sole anadwo bia wodomi wo papa fa chawate na reto wo nyankopon ho enye de wo beya no ena bema bibi beba mesrew fa cha areto ewo nyankopon ho so obi ya bibi na aka se o de acha minister me ho bi penyu na dwumam ebi asipen obi ye made me ka kire akola me kire na dwuma me ka kire ne se me de ache no ene onam owia opama che nso minister ma anya ne hweda men gina ba bi kura ngu nsa men gina dwaye kura ndi na tene nso ene opa achew eti papa me sro mi je fidi kase so de me nsa ato me nsa yem se fa che no na areto ewo nyankopon ho minister manusi ne time ko ye ukompato ma baby your friend in Pemproso e ho na me free nice and say we say ye din fa yeah e ho na me free yeah na minister ene anuafo ni nyina ye hia okay na ya dwendwen ye ho me se onye nyina ya ye wo kumase ye wo akra ye wo baby ye nyina mbra na emra ma dwendwen ye ho medase nyamisra abusua kwaku benchi ye ewufia ha no de won na ye youth president e wo bi show yi so na ensem wa na etwaguo so de guest bi mo edi boys bi sim na boys bi so de guest no esimu a ebi buru nu ye dome ekes no kwaku na den na youth no mo ye sa ede na ekoso yi boss medase na ene youth na ya ba no ye mpe no kre yeah ene youth na aba no emma no ehye omumu mo se on say yesua ade okay ehye omumu mo se ye nam ho no wo ye bibia ade ye beka bia ebenya wo emma no yeah ena bema no matter how the situation is bema untimi nka say oba aye me bone enti me ka asembi mano ama aye adwuma se ne oba beka na ne da because no matter how bosom no wakọ ho na se kwaku wu twamfoni a emma no tumi na no ode chen mema no saa pepepe enti ansa na ba ma beka se me sei oba no eje se wakọ aso ne bi so e de oba no ho nioma bi akọ ansa na ba ma etimi asei oba na mema no bi so no ye adwuma wu ebe ye adwuma na kire se wode eta na chi but emma no de chese emma no de ne hu pa because oba adena nyame de ball ho ma ho mo no eye nyame kese ade no eye nyame kese saade no nyame kese pa na ye mema no ye nsua bibi bema wo ye medi no wo de oba ne nka hwe nkyere oba medi no eno ade wo be ko nsohwem because ade ne nyane nyina na yedi obi wo ha won ka hwe nkyere oba won wadi kan akasa akere ne nyame ne dada ansa na one wo beda Jesus azuka say asewo akogina owuo lolly station kwaku na se emma ne bitimi kasa kere wo made no wo nyame no sa ansa no wo beda sa hwe on say eya ye de nioma bi di agro sa one oba ate ho na se oka kere o say ade wei mempese me ne obi beche otimi kasa kira ade ne se sa ade wei da wo ne obi be yesei sei ni se na wo gina ho na wo sire wonim se wodo he asem kese pa na waka no hwe ho ye wo be fo ba bi na ajojo akwabi wo se
ne wife tu kwan a adabi obese wo kwa kotua fam bia no wonsu wonya ne yere call anytime bi obesu wo chiti bia no that very moment no wonya ne call sanity because a man adi ne hu because ade a ode ne nsatea sei ebeto so abowudin onka hwe na anya osunsun sanso de ehu pa enti ema no yesre wo mo obedi yaw pa so sene bema enso ne wohwem a ema ni di bone pa che mema no ema ni bu mema kwasia pa che mema ba yesa nyame kase bi omo nim se omo wonti no bema no ye kete no anya akotena ho no ode akasa na enya bema no sunsun say mema nhwo mu hu ye na ma wonyame bia ebo omo ho ban bema wanhwe ya wo bewu kwa abranso wonya bone obe twafa ne kunu achi bema nko akotwa ya wose woni ma yese ene wabu me kwasea on de wo twafa ho ne de wonim se wabu kwasea oba wonim se wabu kwasea debi vero asema meke eya no ko e ma fe form kunu achi boss e ma fe form kunu achi no oba bema ko ye bi no oba ne hu a esuo wo besu awrewo obedi okay ceasefire okay misramo me bobo chow kwaku besramo Daddy. Wonu o mate. Oye kwa anajo 12:1 na be ma wahu eye boko. Onfo achi e bia na wa. Ma wo be ma no nkoye ko. Ne ma me fre na anajo. Obebo odua. Achira ayi bia. Obebo odua. Okay. Ememe nyina. Right. Na munti na ema bosom kase ye sei. Munti o. Right. Lolly says in one sama me kan ye no. Someone who said yes, who lolly station not here. One will lolly station and America. Can't do see why. Yampayo. Yampai. Na eya de kese be ma. Wo de. Na mo de da bia ye ma de kese. Wo nya de kese bi da. Okay. Right. Ebusia if you ha just as Sophia hala no de kwakunya botre. Mami vero nso nya botre. Enkomo we nyame yadoma next week e beto aso. Say a man no de hye mema no. Ena mema no so de hye ma no. Mo de mo mami fa nhye fridge mo nyame yadoma. Se nye na nka menim se e manya nyame kasie bi sabia buru sabia nya doa wo bo de ye twuma. Na mami vero nso so kan sembi. Na ye de ye nhye dada wo de ye mate abusia aha de djumadi ni besi kwaku benchi ye jabotre right abusia aha Sompa 93.1 FM djumadi ni ye Hour of Hope kwasi da bia nonso kusi nonkro ne fa ena ye de djumadi ebrewo medofo ye di agro ye kan sem ni bi but then some ye kan no mesrew de ye serious no fa serious enya agro ni ye die edu time bi a ohaw ne amane ye wo sunti no ye de bi ye serious no wasre but the niema ye so serious no me pa cho memfa ni agro me do for me sorry me say wo ye baba a onim tire yia frɛ number ye good TV so yi wo abua kwa efre bua kwa besi kwada so Cilium Junction side ho a frɛ 054112662 mamenchia miankasa medofo made nyina ohima sikapa owo adwiso ohima anopai womfa medwumadie eni agro nyankopon wo nhira opa wate nyame onye wakoma so ade bia emawo mamentumri kanko ankase bojare ankase na menkochia mase ase papa bia so konofo CB mami CB anopai bichia nyame famfra adomo enko adomo na wotwe sene ye besan ahia dwumadie ne ye Hour of Hope azuga okay dwumadie ne ye Hour of Hope ye frame Kofi IBJ and I say Minister IBJ tumrika na be follow me wa TikTok si a Minister IBJ bra na ye mo enkomo e wo honomo bomoden se ye besan ahia